ja mislim da će najveće priznanje za vas biti ono što ćete upravo čuti. Mi smo pitali neke vaše prijatelje, ali to su zaista nosioci nekih važnih gradskih funkcija i znamenite vremenske ličnosti. Šta misle o vam? Pa ćemo posle prokomentarisati. Želim prvo da gospodinu Simoviću čestitam unapređenju generala Vojske Srbije, a pre toga želim da građanima Vranja i Vojsci Srbije čestitam što je on unapređenju generala. Za njega lično mogu da kažem da je to jedna prava vojničina. Imam sreće da sam lični prijatelj sa njim i mogu da kažem da je škola u kojoj radim, osnovna škola Vuk Karadžić, prva škola koja je posle 15-20 godina napravila kontakt sa Vojskom Srbije, upravo zahvaljujući poznanstvu sa generalom Simovićem. Želim i mislim da će vrlo brzo biti načelnik Generalštaba Vojske Srbije i on svojim ponašanjem i svojim dosadašnjim radom to zaslužuje. Zaista je vraški teško osmisliti skicu za portret brigadnog generala Milosava Simovića. Ponosim se što sarađujem sa njim nekoliko godina, a mislim da i Vranje treba da bude ponosno što je dobilo svog generala. Njegova profesionalna biografija zaista je briljantna. Najmlađi general i komandant najelitnije srpske jedinice, mislim da je u tome sve rečeno. Imam posebno zadovoljstvo i čast da kao predsednik SUBNOR-a čestitam građanima Pčinjskog okruga to što je Pčinjski okrug dobio prvog generala na našoj teritoriji. Ime generala Simovića je simbol za nas koji se bavimo negovanjem tradicije, očuvanja i poštovanju istorije Srbije, da je veoma interesantno takva predanost, takva odanost u profesionalnom smislu kad je na poslu i kada nije. Pošto sam ja rezervni oficir i major, imao sam prilike da se sretam sa svim starešinama bivše vojske, pa i Vojske Srbije, ali ono što bivši pukovnik, a sada general Simović pokazuje onakvu profesionalnost, onakav odnos i prema građanima, i naročito prema ratnim vojnim invalidima i prema tradiciji naše istorije. Onakav čovek, onakva prava vojničina, ono što odlikuje srpskog oficira, to je general Simović. Prva stvar koju želim da kažem da je zaista naš Simke, pre svega Vranjanac, čovjek koji mnogo želi da učini za naše Vranje i za ovaj jug Srbije, to je jedno. Drugo, treba napomenuti da je nesumnjivo general Simović jedan od najboljih brigadnih generala u Vojsci Srbije i posebno je drago što se radi o jednom mladom čoveku koji je svoj vojnički poziv i tekako shvatio veoma ozbiljno i doveo njegovu brigadu u sam vrh što se tiče rukovođenja i komandovanja u Vojsci Srbije. Prema tome, Simke je nesumnjivo jedan čovek koji diše i gradom i vojskom, prema tome tako ga treba shvatiti. Ali želim da nešto posebno kažem iz nekog svog aspekta i kao čovek koji je pre svega prijatelj sa generalom Simovićem, da ga izuzetno poštujem i volim kao iskrenog prijatelja i čak kućnog prijatelja, neposrednog čoveka. I četvrto, što je možda Simke jedan običan čovek i neposredan čovek u vranjskom životu. Znači, čovek koga ljudi prihvataju u Vranju kao svog građanina i vole ga kao običnog čoveka. Znači, činjenica da je on ima visoki čin u Vojsci Srbije, da je general, ali pre svega je čovjek koji je apsolutno na dohvat ruke u smislu da se pozdravi, da se vidi sa svakim našim građaninom, da ga sasluša, da vidi šta može da učini u smislu da mu pomogne da da neku preporuku i tako dalje. Na samom početku želim da u ime vojno-penzionerske populacije dela Pčinjskog okruga generalu Simoviću čestitam proizvođenje u čin brigadnog generala i da mu zaželim sve najbolje u tom činu. Mi bi mogli o generalu da pričamo mnogo,
o gospodinu Simoviću, a opet da ne stignemo sve da kažemo. Ja sam jedan od sticajem okolnosti od ljudi koji je obavljao sve te dužnosti koje je on obavljao do sada. Mogu da kažem bez trunke, ljubomore i zavisti da on to uspešnije radio nego što sam ja radio, što znači da se radi o izuzetnom stručnjaku, humanisti, čoveku širokogrudom, tako da što bi više pričali, ne znam šta bi. Mislim da naš reč nema toliko lepih i reči hvale kojim bi mogli da ga opišemo. Generala Simovića sam upoznao prvi put 2004. godine kada sam iz Požarevca došao u 78. motorizovanu brigadu. Generala Simovića vrlo dobro znam, pošto u vojsci odlično ne postoji, vrlo dobro znam kao čestitog, hrabrog i poštenog čoveka. Čovek koji je sve dao vojsci, veoma sam mu zahvalan, mene lično, a i lično moji drugovi koji su mi preneli silne, koji su me zvali kada sam im rekao da ću da gostujem na televiziji, što nas je naučio kako se voli, kako se brani ova naša zemlja. Sa izuzetnim zadovoljstvom mogu da vam kažem da više od 10 godina imam privilegiju da sam prijatelj majora, kasnije potpukovnika, pa onda pukovnika Milosava Simovića. Naš Simke je ponos i dika države Srbije i Vojske Srbije. I ovom priliku u ime svih pripadnika Policijske uprave Vranje i svoje lično ime čestitam unapređenje u čin brigadnog generala našem Simketu. On može i treba da ide napred, ali će uvek biti naš Simke. Ovo je bio kraj ankete. Kakav komentar možemo da damo posle ovoga? Možda su malo preterali, ali im hvala na tome svemu što su rekli. Ja nikog od njih nisam obavestio da ćete vi da ih pozovete. Upravo iz razloga da kažu šta misle da kažu, a obzirom na koncepciju vaše emisije, a vidim da ste baš ovako sadržajno i lepo pripremili. Čuli smo šta oni misle, čuli smo zaista puno lepih reči. Međutim, ja mislim da je tu došlo do jednog propusta, da je izostavljena jedna vaša bitna osobina, a to je inovativnost. Puno novih stvari, naravno onih dozvoljenih, ste uveli u vojsci. Opet ću pomenuti samo najbitnije, to su Otvoreni dan za građane, jedna manifestacija koja je zaista pre svega radost deci, ja mislim, kada dođe taj dan. Otvorili ste spomen sobu prvog pešadijskog puka knjaza Miloša Velikog, 78. motorizovane brigade i 4. brigade kopnene vojske. Ajdemo da kažemo nešto o svakom od ovih inovacija. Idemo prvo od tog otvorenog dana, kako ste došli uopšte na ideju da to sprovedete. Ja znam da su taj primer preuzele i neke druge brigade u nekim drugim gradovima. Pa evo, da krenemo redom, otvoreni dan. Mi to nismo zvali otvoreni dan, to je posle regulisano na nivou Srbije, Vojske Srbije, da se zove otvoreni dan. Mi smo jednostavno kasarnu otvorili, a meni su ideju dali bratanci moji, Petar, Veljko i Jovan, koji su iz Leposavića došli jednog dana u Vranje da vide tenk, da uđu u tenk i da vide vučjaka, vojnog službenog psa. Ali oni su pre nego što bi došli do tog tenka, videvši pešadijske prepreke, već krenuli prema njima i počeli da puze tamo, da preskaču prepreke. I ja sam u trenutku shvatio da deca Vranja trebaju da budu tu.